Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ke tlo recapa Izingane Zesithembu. Vuyo kazi botsisitše Tirelo goreng ka nako e Mpumelelo a ba lwala a na le infection ya seng ke ya mmotjana ka gore ka nako tše dintšhi ge dilo di diragala a na le Mpumelelo wa mo founela mmotšiša gomme Tirelo a napa a kwata kwa gore Vuyo kasi o ntšhitše secret e leng gore o mmoditše yona ene Tirelo yena a sa botša Mpumelelo gore yena o boletše le Vuyo kasi ka taba ya bolwetši jo e leng gore be bo mo swere gomme ka nako Mpumelelo a ba lwala o sepetše le Tirelo ba ya docteng a ya check up ba ya go thušana ka bolwetši jo e leng gore bo mo swere. Jwale ke dipotšiša gore what if maybe yena Mpumelelo o robetše le o kopanetše mapai le Vuyo kasi gomme ka morago ga fao a fetša ga botše Vuyo kasi gore ke ile ka ba le infection gore Vuyo kasi yena o ba tlo dula le bolwetši jo e leng gore o ba ne le jona. So Vuyo kasi mo kwatišitše tabe goreng o swara ke bolwetši gomme o sa tle go nna wa tla wa mpotša gore le nna ke tle ke kgone go sepela ke check up ko kgona go lebelela gore ka ba ile gore ke a lwala goba ga ke lwale na. O homotše o sepetše le Tirelo le nnoši a le mpotše ka dilo tšeo. So Tirelo a napa emelela kwa tare ke nna ke swanetše gore ke go botše gore Mpumelelo o a lwala na, goreng e swanetše gore e be nna ke go tlhalosetšang ka malwetši ya Mpumelelo ka gobane Mpumelelo ke yena e leng monna gao, ke yena e leng gore o swanetše gore a go founele a go tsebiše gore ke a lwala ke hweditše infection ka morago ga gore ke tsene le tša thobalano le mang le mang. Jwale ke re Tirelo le yena o wrong ka gobane ka nako e Queen Loli go bonagetše video a le pregnant a se a tsamaya le bo Mpumelelo go enjoya. Vuyo kasi o ba sepetše le Mpumelelo le family ya Mseleku ba thabile ka moka gomme Tirelo o kgonne go founela Vuyo kasi a mo sendela le video e leng gore Mpumelelo o ba tsenetše tša thobalano le Queen Loli a mmotša gore bona gore monna rena o dira eng mara ka ya infection o thomo o bolela gore yena a se yena e leng gore o swanetše gore a botše Vuyo kasi ka yona e no swana goreng a sa mmotše ka yona ka gobane yele ya Queen Loli o kgonne go mmotša gore a šo motho wa rena o a tšole ya gane jwale o palela ke eng gore a bolele. So Mpumelelo le yena ke bona e le gore ge Tirelo a bolela gore Mpumelelo ga rate Vuyo kasi ebile ge yena a tsena ka gare ga relationship o hweditše e le gore ga ba sa ratana, ke bona o ka re mohlomongwe o bolela nnete ka re a ka re mola e le gore o tšo kry-a di-infection a se botše Vuyo kasi jwa mola e le gore Vuyo kasi o gona ka gare ga relationship gore Mpumelelo ga a ne Tirelo o ba botša Tirelo gore yena ga a rate Vuyo kasi ebile ga a sa mo rata. So ke ka mokgwa e leng gore Tirelo o na le maatla mantši a gore a kgone go botša Vuyo kasi gore wena ebile ke rile ge ke tsena ka mogare ga relationship ka hwetša e le gore Mpumelelo ga a sa go rata ga a sa go nyaka wena ko wena o ikgapeletšang go yena o mošetše ka morago. Nna dilo tše e leng gore o go dira tšona nna senke a ntira tšona, so nna ke tlo iponela ka mahlo ka gore Mpumelelo ga a nthate goba wa nthata na. Nna Mpumelelo o dira tše ka mokana e leng gore ke a di hloka le tše e leng gore ke a di rata and o mpotša dilo ka mokana tše e leng gore ke a di hloka. So wena Vuyo ka se tseba gore ko wena o nnoši o sa ratiweng ka mogare ga relationship ye e fihlile le sa ratane ebile o bo o no e kgapeletša nka bo o tšwele kgale ka gare ga yona wa kgona go iša gore ga o qualify goba ga o ratiwe ka mogare ga ntho e leng gore re ka gare ga yona. Taba ya Sethembu a se ya gago ga o sa ratiwa. Vuyo kasi o rile ga thoma go bolela gore Mpumelelo o a lwala ene go le gona goreng Tirelo a senke ya mo tsebiša ka bolwetši jo e leng gore bo le gona le gona Mpumelelo goreng a ba sa bolele gomme ka bona Mpumelelo a šetše a nyaka go lla ka lebaka la gore tabe be ba e bolela ke nnete ene kwešiša gore e tlo tšwelela on national TV gore yena o a lwala. So o ba ipotšiša dilo tše dintšhi gore batho ba tlo nagana gore ke eng se e leng gore se a mo lwadiša, e ka ba e le gore ke taba gore o ratana le banyana ba bantšhi goba e ka be e le gore o hweditše infection go tšwa go mang, ke mang motho a mo lwadišitšeng le gona ke bofe bolwetši jo e leng gore bo mo swere. Ke tšona tšeo tša Izingane Zesithembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo, tada.